Ruui-ini rwa mutonga itura-ini ria kieni kia ndege. Maitho ma kirindi kinene merekeire maai-ini maya maria marathera na hinya munene na maria marakuire ciana ici cia thukuru wa St Jude na mundurume uria urageragia gucihonokia. Mwiri wa mwana umwe ni urutirwo maai-ini ni athambiri aria mekumite kaunti-ini ya Kiambu guku Mihang'o ya gwethana na mĩĩrĩ iyo ingi kiamba kurugamio nginyagia ruciu. Ciana icio irakoretwo ciarikia wira wa kurima mathaini ma hwaini riria iratuire itua ria guthambira ruui-ini ruru no iratorio ni hinya wa maai. Nilishuhudia mkasa huu ambao ulitokea. Sina budi kuja kwa sababu ilinipasa nije angalau nikasaidie vile ningeweza. Maji yalikuwa mengi, yalikuwa yanakimbia sana, na vile niliingia ndani nikajaribu vile tungeweza kusaidia hawa watu watatu. Haikuwezekana. Mwarimu wa ciana ici akiuga ni igutha inene kuri family cia ciana ici iria iratigitie mweri umwe tucike kigeranio gia kirathi gia kanana. Hivyo kwa wazazi, kwa wanafunzi wetu, walimu na kila mtu nasema ni pole sana, lakini naomba tusaidiwe kwa sababu toka jana jioni mpaka saa hii au watoto hawajatolewa kwa maji. MC wa gicigo giki agithie na mbere na kuria thirikari nene itume athambiri angi niguo guteithiriria gwethana na mĩĩrĩ iyo ingi iria ikoretwo maai-ini kwa ihinda ria thiku 2. Tuweze kuwasaidia hizi familia sababu ni huzuni. Unaona ground vile iko, watu wamelala hapa na mpaka saa hii hakuna mtu anataka kwenda hata kunywa chai ama kwenda lunch sababu kila mtu anatarajia kuona wale watoto wametolewa kwa mto. Aikari a itura riri ona no marateithiriria maabitha a mutharaba mutune na athambiri gwethana na mĩĩrĩ ino. Haru-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.